Sicela sithuka amakhanda bazalwane sizothola umthandazo. Baba wethu osekhayizulweni Nkosi ekseni ngosuku lakho Baba ngcwele. Siyathoba Nkosi einyaweni zakho singabantwana bakho. Sizobonga Nkosi ubukhulu bakho nobuhle ekuphileni kwakho Nkosi, ekuphileni kwethu Baba. Siyazi Nkosi ukuthi kuningi ububi Nkosi esiyibo nesibenzile Nkosi yami ekuphileni kwethu. Ngokomthetho Nkosi yami ufuna engabe Nkosi asikwazi ngisho nokukhuluma nawe. Kepha Nkosi yami siyaphila Nkosi, siyakwazi ukudumisa ngosuku lwakho ngenxa yecebo losindiso wasenzela lona Nkosi. Ukuthi Nkosi yami wasithanda kangaka Nkosi, wanikela ngendodana yakhe ezole yodwa ukuba siphile Nkosi yami. Wawungakwenza Nkosi ukuthi usiyekelele sonweni sife Nkosi yami. Udala umunye umhlaba Nkosi mengenzeka. Kepha Nkosi yami ufunanga Nkosi ubusilahle. Wakhetha Nkosi yami ukuthi unikele ngendodana yakhe Nkosi yami izofa ukufo kuyihlazo emhlabeni. Idele Nkosi izulu, idele Nkosi inature Nkosi enayo Nkosi yokuba uNkulunkulu ukuze ithathe Nkosi inyama. Oh Father siyabonga Nkosi lokho Nkosi kona. Siyacela Nkosi namanje usiphe umoya wakho Nkosi yami wokuqonda konke Nkosi usibekele kona ezweni lakho Nkosi. Ngoba Nkosi yami ngiyenzeka ukuthi usathana ezinye izinto Nkosi usenza zilahleke Nkosi emqondweni wethu singaqondi Nkosi yami ukuthi kodwa kuthukho Nkosi yami ukuthi usenzele leli cebo losindiso. Siyacela Nkosi ukuthi ube nathi senze Nkosi yami sikwazi ukuqonda, usenze Nkosi sikwazi ukuzwa, silalele Nkosi yami nami ngingelutho Nkosi yami kodwa Nkosi ngiyacela ukuba uhlale emlonyeni wami ukuze Nkosi abantwana bakho bangezwa mina bazowena Nkosi. Kodwa Yesu siyakhuleka. Amen. Amen. Sikhuluma ngeprofethi okubazalwane. Okunye okuningi sizongena kuona kahle ntambama, but ke okwamanje njoba ke ubrother sami ke chazile ukuthi abazalwane bebedila nencwadi yesambulo nencwadi kaDaniel. Lezo incwadi bazalwane zibaleke ngalendlela exa ukwenza. Ngoba incwadi uNkulunkulu azidesignele ukuprepare abantwana bakhe ukuthi bakwazi ukuma kulesikhathi esiphila kusona. Mabufunda chapter 6 kuyilo kuze kwincwadi yesambulo uthi mabechaza isili le ye6 mangabe ivuleka ukuthi kwakhona ukuzamazama okukhulu komhlaba kuthiwa abantu bathi mawanani manje ulani phezulu kwethu isifihlo lakeni lewundlu. So in other words uthi mabe usuqede le verse le I think verse 17 lithi ubani ozokwazi ukuma. That was a good question bazalwane. uNkulunkulu uthi mabe esekushilo lokho then afaka shutheke ichapter leyo chapter 7 kwincwadi yesambulo ezochaza ukuthi obani abazokwazi ukuma. And abazokwazi ukuma bazalwane ilaba abanophawu lukaNkulunkulu emabunzini abo, ilaba negama likaNkulunkulu emabunzini abo. So uNkulunkulu sinikele lezi propheto as a way ukuthi sikwazi ukuba prepared ukuze sikwazi ukuma, ngoba hayi wonke umuntu ozoma bazalwane, but ilaba abanani abanegama likaNkulunkulu emabunzini abo, which is uphawu lukaNkulunkulu. So uma ufunda ke incwadi yesambulo chapter 13 no chapter 14 ama chapters lawa asinika iclimax ye great controversy noma yembe enkulu eyaqala ezulwini. So ukufunda kwethu lama chapters lawa sithola indlela la icontroversy noma lembe enkulu ezophela ngayo. But lembi lena akufanele sifunde siqale la esifunda khona lapha kwencwadi yesambulo, but kufanele sibuyele emuva bazalwane. And kumele sibuyele emuva sokuthola ibackground ukuthi ukuze sifike kule climax yalezi igameko ezizokwenzeka ezisiqalile namanje ukuthi zenzeke. Yini ezokwenzeka? Yini eyenzeka ukuze silidele la esikhona manje? Because bazalwane uma mabe sifunda usho ukuthi ibackground siyazi before siqhubeke nezinye izinto. Sizoqala lapha kwincwadi kaGenesis chapter 2 uverse 9 bazalwane. Umbuzo lapha phezulu uthi ukhetha siphi isihlahla? Uthi ukhetha siphi isihlahla? Uthi uGenesis 2 verse 9 uthi uJehova uNkulunkulu wahlumisa emhlabathini imithi yonke ebukekayo emihle edliwayo nomuthi wokuphila phakathi nensimi nomuthi wokwazi okuhle nokubi. So la bazalwane siyiswa encwadini yaGenesis incwadi yokuqala eBhayibhelini. uNkulunkulu lapha yana
udale umhlaba wawenza wamuhle izinsuku eziyisithupha ngosuku lesikhombisa uNkulunkulu waphumula yonke into ayenzile uNkulunkulu yayinhle bazalwane kwangekho sici lento esibonayo emhlabeni yokubuna kwezinto nokufa into eyingekho wawuthi uma ubuka umhlaba wawubona into priceless eyinhle ngalendlela lexa ukwenza into eyona yonke lento uNkulunkulu ayidala enhle bazalwane wazungena kwesona. Now ngifuna sibuke la ukuthi uNkulunkulu ngathi udalile umhlaba wenza ingadi yase-Eden. Le ngadi yase-Eden bazalwane uNkulunkulu mabe echaza njengoba lithi igama the Garden of Eden. Uthi mabuya kwisHebheru lela gama lelana likhuluma nge-enclosure. In other words indawo ebiwe. Indawo which is secured ene-entrance eyodwa noma indawo eyodwa ongena lapha. Phakathi kule ngadi bazalwane wakukhona zonke isihlahla esihle ongasicabanga. Ubuhle ongakazi wokucabanga uNkulunkulu ebudalile ngokukhethekile edalele abazali bethu bokuqala uAdam noEva. Then uNkulunkulu phakathi nensimbi bazalwane wabeka izihlahla ezimbili zikhona ezinye. uNkulunkulu wabeka lezi zihlahla ezimbili lapha bazalwane. Wakhomanda uAdam noEva ukuthi bangadla kulesi sihlahla lesi ekuyisokuphila. But kukhona isihlahla sesibili ekuthiwa isihlahla sokwazi okuhle nokubi. Lesi ngiyesibiza ukuthi isihlahla sokufa ngoba uma udla kusona sesihlahla lesa siyabona imiphumela yakho ukuthi yaba yini namhlanje uba sibona. Now lezi zihlahla ezimbili bazalwane izona engifisa ukuthi sethi uyibuka kancane. Now umbuzo ovele kubantu bathi ungani uNkulunkulu wenza lezi zihlahla zombili kanjani? Because it was a choice. Njengoba siku chapter 13 na 14 wesambulo mesikhuluma ngawo une choice ukuthi uthole uphawu laNkulunkulu nani noPaulani lesile. It's a choice nakhona. Nalani uAdam noEva they were faced with the same thing noma babebhekene nento efanayo ukuthi bakhethe phakathi lezi zihlahla lezi zombili. Enenhlungu bazalwane bakhetha wrong. Na umbuzo uthi ke ungani uNkulunkulu wabeka lezi zihlahla zombili? Abaningi bake bathi yazi uNkulunkulu usho ukuthi engafuni isiphila. Ngoba lezi zihlahla wayibekelani lapha? Ungani uNkulunkulu wayibeka lezi zihlahla kanjani? Ungani uNkulunkulu wavele wabeka isihlahla sokuphila phela? Noma wavela sipha impilo engunaphakade without ukuthi asenze size sikwazi ukuthi sizikhethe lapha noma sidle kulezi zihlahla. And abaningi ke bampende uNkulunkulu kahambi bakhulume kahambi ngaye ukuthi kungani wenza kanjani. Bazalwane niyazi ukuthi uNkulunkulu kuthiwa akayifaka lezi zihlahla zombili ngabe uNkulunkulu akuyena uNkulunkulu othando noNkulunkulu okulunga noNkulunkulu o-righteous bazalwane. Lezi zihlahla zombili they represent a choice uNkulunkulu ayenzisa umuntu. Yazi ukuthi bazalwane uNkulunkulu njengoba sila namhlanje azange sikhethe ukuthi sibe khona. uNkulunkulu uye wa decide ukuthi umuntu akanjani aka-exist noma akabe khona. But uNkulunkulu akabuzanga umuntu ukuthi uyafunda yini wena ukuthi unjani ube khona, but uNkulunkulu wa decide. Ngokwakho Adam wayakha wonke umuntu ngoba sonke saqhamuka ku-Adam. Ngisho nanoEva uqobo lwakhe waqhamuka ku-Adam. So in other words ngokudala uAdam uNkulunkulu wayedala wonke umuntu okhona la emhlabeni. So into ethi bazalwane uNkulunkulu wa decide yena ukuthi abantu mababe khona. Yeah. So uNkulunkulu because uNkulunkulu o-just uNkulunkulu we-fairness bazalwane uthi ngidecide ukuthi ube khona ngoba bengifisa ngikuthanda ngakudala ngakufisa ukuthi ube khona and manje njengoba usukhona ngifisa ukuthi uphile idlalesi sihlahla lesi ukuze uqhubeke uphile ngoba mina ngifuna ukuthi unjani uphile. But futhi mabe ukuthi unesifiso sokuthi ubuyele la waqhamuka khona une choice futhi. uNkulunkulu wasipha i-choice bazalwane between life and death. Ngoba uye wayidecide but wathi ngikunika umuntu manje ukuthi akube wena ozokhetha ukuthi ufuna ukuphila yini noma ufuna ukufa. Bazalwane uNkulunkulu wasithanda. Wathi noma sesidlile lesi sihlahla lesi engafuneki sidle kusona uNkulunkulu wenza umusa. Yazi isihlahla indawo sibiza ukuthi isihlahla sokwazi ukuhle nokubi bazalwane. Ubani ongasitshela mhlambe noma onolwazi ukuthi why lesihlahla sibiza ukuthiwa isokwazi ukuhle nokubi kungashiwo angasho uNkulunkulu ukuthi isihlahla sokufa njengoba lesi sinye kuthiwa isihlahla sani sokuphila. Yingoba lesi sihlahla bazalwane uma ngabe ukudla kusona number 1 wawuzothola ukujula bobubi besona ukuthi kuyini. Ngoba uNkulunkulu kaningi ekhuluma even nasengilosini ezulwini ekukhuluma ukuthi isono sibi azingawi ingelosi azingaweqi umthetho kaNkulunkulu
but ingelosi njengoba zikuza uNkulunkulu ekusho zathi uNkulunkulu ekhuluma ngento ezingakazi zi-experience before. But manje uma mangabe uAdam noEva noma before even uAdam noEva ezulwini ukhathi uSathanewa, even going to Adam noEva la ukudla kwabo lapha baqonda ububi bazalwane besontweni. Uthi uAdam bazalwane ebona isilokuzana uhlamvu luwo esihlahleni kuthiwa wakhala engazi kufa umuntu bazalwane. Ngoba eqonda ukuthi lento ayenzile inamthelela muni ngoba secabanga ukuthi even nalenzalo le engizalayo noma engilethe emhlabeni nayo futhi izodlula kulento le yokufa. Bazalwane, ububi safunda ngokudla lesasihlahla. But ubuhle esabuthola bazalwane ngoba sithi isihlahla ukwazi ini ukubi noma okuhle nani no okuhle bazalwane yilokho esikuthola kuGenesis 3 uverse 15. Uthini lapha uNkulunkulu bazalwane? Uthi uNkulunkulu ngiza kubeka ubutha phakathi kwakho nowesifazane naphakathi kwenzalo yakho nenzalo yakhe, yona iyawuthokoza ikhanda lakho, wena uyakulimaza isithende sayo. Ngifuna ukutshela bazalwane ukuthi zonke iprofethi eziseBhayibhelini, zonke bazalwane nalezi esodila nazo, zonke ziqala la. Lana bazalwane uNkulunkulu wenza isithembiso sokuthi kuzonjani, kuzofika inzalo yowesifazane ezothoboza ini ikhanda lenyoka. Ngoba inyoka ifikile bazalwane yasilinga noma yalinga abazali bethu bokuqala ukuthi mabadle lesihlahla lesi uNkulunkulu anjani athi abangadli sona. In other words bazalwane, uSathane inyoka ifisa ukwenza njani ukuthi sife, but uNkulunkulu ufisa senze njani bazalwane siphile. Uphawu lesilo lithi ifa, uphawu laNkulunkulu lithi phila. Sisabhekene nani nesinqumo efonisa sesithatha. uJesu uyakhulunywa ngaye labazalwane lenzalo wesifazane. uJesu uye owayezofika ezotabula ihlabathi osizini lwesono. Now into ke ebuhlungu bazalwane ikanje, why uNkulunkulu esho lento ayishoyo la? uSathane ulalele, uyabona ukuthi labantu laba yes ngibawisile sonweni kufune ngabe bafo kufa nginaphakade, but kodwa uNkulunkulu uthembisa ukuthi kukhona ozoza ozobahlenga kulento engibafake kuyona. So in other words uSathane uyabuka ukuthi yini engayenza yokuvimba ukuthi lo okukhulunywa ngaye la angezi emhlabeni. Niyazi bazalwane uma ufunda iBhayibheli uqala kuGenesis uhambe uze uyofika kwiSamuel, uNkulunkulu lapha ufuna into eyodwa kuphela. uSathane naye ufuna into eyodwa. uNkulunkulu ufuna ukuletha uJesu emhlabeni, uSathane ufisa ukuthi uJesu anganjani angafiki. Zonke lezi igabeko oyifundayo eBhayibhelini, whether ufunda indaba kaZamcolo udlule ufunda indaba Abraham noSara bengabathola abantwana, yonke le yanto lezi igabeko eBhayibhelini uSathane uzama ukuvimba ukuthi kungabi khona uholy line noma izizukulwane lapho nekuzovela khona uJesu lo oyinzalo lekhulunywa ngaye la. Njengoba ubone bazalwane ukuthi uZamcolo wafika uSathane wayefisa ukuthi asicorrupt isizwe sonke noma ihlabathi lonke ukuze uJesu angakwazi ukufika. Wavala isibeletho sikaSara ukuthi uSara ngoba wayekhethiwe kuyena oyezoba umama owesizukulwane esizofika uJesu esizofika ngayo. In other words, all that this gameko eBhayibhelini bazalwane, zonke igameko eBhayibhelini uma uyifunda wena usifune ngathi istory nje ezinama lessons phakathi ezinezifundo ezinhle izifundo, but lapha ngemuva kunembe khona lapho uNkulunkulu ezama ukulungisa holy line lapho na ekuzovela khona uJesu. uSathane ezama ukucorrupta le holy line. Into yokuqala nje ayena uSathane bazalwane wabulala uAbela. Niyazi ukuthi uAbela uwe wayekhethiwe ukuthi abe kule holy line, and uSathane wathi ngibala kusengibulala uAbela sengiqedile kanti uNkulunkulu uzovusa usele. In other words bazalwane la konke sibona eBhayibhelini uzofika kuMoses ekubulawa izingane lapha eGibhithe ngoba kufuneka kungabi khona umuntu ozothatha isizwe siyise ezweni lesithembiso, ngoba uJesu wafuneka afike ezweni lesithembiso hayi kwenye indawo hayi eGibhithe. So uSathane uzama ukugcina uIsrayeli eGibhithe ukuthi ungaphumi ngoba ezama ukuvimba lesi prophet ukuthi senzeke.
injongo yakhe bazalwane was to prevent ukuthi uJesu afike emhlabeni. Namanje into efanayo bazalwane. Usathane ufuna siqhubeke nesono. Ngoba isono mesiqhubeka naso, that means uJesu ufuna aqhubeke ekhayizulwini as umpriest. But uma ngabe uNkulunkulu simlalela senze lo wakushoyo and obtain i-victory over sin bazalwane. Ngalo ndlela leyo uNkulunkulu bazalwane uJesu uzoqeda umsebenzi wakhe abuye. So uJesu uzofika noma ngithi ufika oqala uzofika okwesibili njengoba sikulindele ukuthi uJesu uzofika okwesibili. uJesu oqala usathane wafeyila ukumvimba. Ngoba ngisho uJesu efika emhlabeni bazalwane, uHerodi nje bathumela ukuthi abulawe ingane ezama ukuvimba lento ukuthi yenze njani iyenzeke. So sonke isiprofethi bazalwane esidila naso, sonke usifunda eBhayibhelini ilesidu nale part yokuza kwaJesu. Weza uJesu oqala usathane wafeyila. But manje njengoba uJesu eze wesibili, usathane uzama ukupreventa labantu abaphethe le message yokugcina ukuthi bayihambise emhlabeni wonke. Injongo yakhe nomsebenzi wakhe bazalwane ukuvimba ukuthi le message le ingayi emhlabeni wonke. Uthi uNkulunkulu lana ngoba seRoma 16:12 uthi ke uNkulunkulu wokuthula uza umkhoboza masinyane usathane phansi kwezinyawo zenu. Umusa wenkosi yethu uKristu mawube nani. In other words bazalwane, ukukhoboza kwesathane akuyona into evamise ukufundiswa mekuthiwa kwenzeka esiphambanweni. But yinto esazokwenzeka uJesu uma ngabe ebuya usathane eboshwa entilongweni iminyaka yenkulungwane. Isithembiso leso uNkulunkulu asinike sona sokuthi uJesu is going to come back. Uzobuya azosenzela lo musa bazalwane. Azosenzela lo musa lo okustabula achoboze ikhanda lalesitha lesi esongusathane. Isambulo 13:15 bazalwane. Uthi ke sanikwe futhi kuba siwuphe umfanekiso wesilo umoya ukuze umfanekiso wesilo ukhulume senze futhi kuba bonke abangikhuleki kumfanekiso wesilo babulawa. Bese ithi uJohane 8:44 uthi ke nina ningabayihlo usathane nithanda ukwenza inkanuko zikayihlo. Yena wayengumbulali wabantu wasekuqaleni akemi eqinisweni ngokuba iqiniso lingekho kuye. Nxa ekhuluma amanga ukhuluma okungokwakhe. Lokhu ungumqambi manga noyise wa. Now bazalwane, njengoba sesiqale eqaleni la sabheka indaba yaleza ihlahla zombili. Lana siyathola ukuthi usathane wadlisa umuntu kulesa sihlahla sesibili ukuze umuntu afe. And uthi manje usubuyela kuisiprofethi la ku chapter 13 bazalwane, usathane into ayifunayo ukubulala abantu. And uyazi ukuthi uma ngabe usathane enza kanje uya understand ukuthi ufa lokhu asibulala lapho manje akubona lokho kufa kubalekile. Ngoba usathane ukufa kufunayo bazalwane ukufa lokwesibili lo ungenathemba lokuthi ukuphinda uvuke. So ngamanye amazwi usathane usabisa ngokufa. Usabisa ngokufa bazalwane. Ukuthi uma ngabe ungenzi kanje uzofa. And yazi lento leni ifana nomuntu ozokusabisa ngento ezayo vele. Yabona nje uJesu mengabuyi bazalwane sisazofa la emhlabeni. Sisazofa. Usathane usabisa ngento vele enjani ezayo. But into emhlungu ukuthi usathane uyazi ukuthi njengoba sisabisa ngokufa uyazi ukuthi uma ngabe sayesamlalela bazalwane then nakanjani ukufa lokwesibili ongenathemba ikona eso experience and yona into ayifunayo. So bazalwane yingakho usathane uThesa 13:15 ekhuluma ngalolu Paulisile ukuthi uma ungalamukeli uyabulawa noma futhi awukwazi ukuthenga awukwazi kanjani awukwazi ukudayisa. In other words usathane ushaya lezi zinto lezi esizithandayo noma ushaya lezi zinto lezi eziyigugu kuthina. And usenza bazalwane sisasinqumo esirongi ngenxa yokusaba. Yazi uwe kumthetho kaNkulunkulu ngenxa yani yokuthi uthenjisiwe inhlupheko ukuthi uma ngabe uzogcina umyalo kaNkulunkulu nje ubunjalo uzogcinisa abathela kaNkulunkulu uzolahlekelwa yilokho ulahlekelwe yilokho. Wena usathane ukusabisa ngayo leyo nto leyo. Ngoba uyazi ukuthi into enzima kumuntu ayikho into enzima njengefiye. Yabona bazalwane uvalo lukwenza uthathe inqumo ezirong empilweni yakho
based on ukusaba novalo olumangalisayo and usathane uyazi ukuthi umuntu nale weakness leyo base into emhlungu bazalwane uyasaba uthatha isinqumo esiwrong but egcineni bese kube yina kube ukufa okunaphakade lokhu uNkulunkulu akhuluma ngakho usathane injongo yakhe bazalwane ayikazi ishintsha kusukela kuAdam emdlisa lesasihlahla wefunafa namanje uma ngabe usathane enza esifaka ezonweni njengoba enza ufuna sife bazalwane but uNkulunkulu uyachaza ukuthi ngisho wasekuqaleni ngokubulala uAdam bazalwane because sonke njengoba ngichaza ukuthi sivela kuAdam sivela okhalweni laAdam bazalwane ukuchaza ukuthi usathane wayibulala sonke isinto ngokubulala uAdam ngokumdlisa lesasihlahla lesi but uNkulunkulu elungile bazalwane emuhle enothando uthi uJohn 3:16 uNkulunkulu alithanda izwe kangaka waze wanikela ngentodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilo nalokho yiyo ngabhubhi kodwa abe nokuphila okunaphakade yini leyo bazalwane uma besiqonda bazalwane ukuthi lento ayenza uNkulunkulu iyini lapho sifunda kuGenesis 3:15 uJesu is not just anybody akuyena nonombani uma ufunda uJohn 1:1 bazalwane uyachaza ukuthi uJesu uNkulunkulu athi uJesu futhi bazalwane athi uJesu before Abraham was I am in other words uJesu wayethi lento uNkulunkulu baba yiyo nami ngiyo uthi uNkulunkulu baba njengoba engenazo isiqalo nami anginazo isiqalo I have no origin but I'm eternal and ukuthatha leyo nto bazalwane ukuthi uJesu ebe uNkulunkulu azothatha inyama abe umuntu bazalwane leyo nto leyo bazalwane imangalisa ngenye indlela esike sikwazi ukuyichaza and ingelosi bazalwane they marveled ukubona uJesu ehla kangaka enza ngoba sasiqonda ukuthi uJesu wayephakeme kangakanani uJesu wehla wazothatha inyama bazalwane wathi ngizoba inzalo yowesifazane ukuze ngizotabula abantu esonweni but usathane uzowenzani bazalwane uzobulala abantu leza sihlahla bazalwane sikhomba ichoice leza sihlahla zombili ezenziwa kwaAdam noEva nathi sibhekene nechoice efanayo namhlanje now ngifuna sibheke la bazalwane ukuthi isono siyini mhlambe before siqhubeke siyini isono ngithathe lesi slide lesi noma this slide esichaza nge water cycle angazi abazalwane mhlamba abasakhumbula esikoleni besafunda ngayo i-water cycle bazalwane uthi mabufunda umprofeti mechaza encwadini ye-Steps to Christ uma ngabe echaza nge-nature ukuthi i-nature nayo noma imvelo iyincwadi nayo ngamanye amazwi imvelo ireveala intando kaNkulunkulu imvelo bazalwane kukhona into esifundisayo ngoNkulunkulu esifundisayo futhi nangesono as well uthi kwimvelo yonke into iyasebenzelana akukho bazalwane okusebenzelana kodwa kwimvelo but yonke into isebenzela kwenye nale enye kube khona isebenzela yona in other words there's a cycle eyenzekayo and uma ubuka la bazalwane nayi ilokhuzana evaporation yenzeka olwandle kwenzeka amafu phezulu amafu ayahamba bese kwenzekani kuyanetha imvula inetheleke nendawo elokhuzana emfuleni imfula ugeleza ubuyelo lwandle in other words kunento enjani eyicycle yenzekayo imagine mase kuthiwa umfula uyayeka ukwenza njani ukuflowa kwenzekani bazalwane kuba khona ini ukufa in other words imvelo misi ngasayenzi into ekufuneka iyenze kulandela ini bazalwane ukufa ngoba if mase kuthiwa le evaporation ayenzeki amafu awenzeki that means imvula futhi ayinjani ayenzeki so yonke into lobisebenzelana nje but umuntu bazalwane uyena ophambene nentando kaNkulunkulu kulento uNkulunkulu ayenzile emvelweni uNkulunkulu ufuna ukusifundisa ukuthi isono siyini bazalwane and kungekho sisigwemba kanjani ukuthi siba abantu abazodala ukuthi kube khona ukufa njengoSathane and lento bazalwane isifundisana na isifundisa ukuthi egcineni as we were facing a choices we face bazalwane funa understand ukuthi isono njengoba sangena kusona sangena kanjani and futhi uNkulunkulu uma befuna ukusirestoration kanjani noma usibuyisela kanjani ekutheni sibe yilento le ezohambisana neharmony uNkulunkulu ayiqonda ukudala and uNkulunkulu ufuna sibe njengoJesu bazalwane njoba uJesu ambeke emhlabeni uye wayezoba ipattern yawo konke ukuthi siqonde ukuthi bazalwane yonke into iyasebenzelana konke uNkulunkulu asinika kona bazalwane
kufanele senjani sidlulise uthando uNkulunkulu asipha lona nathi kufanele senjani sidlulise uNkulunkulu into ayishoyo kuthina uma mabe esichazela ngale ndaba le uthi uma ungena kuSambulo 12 verse 11 uthi nabo uqobo lwabo bamnqoba ngegazi lewundlu nangezwi lokufakazi babo futhi abakuthandanga ukuphila kwabo waze kwaba sekufeni nezinto abazalwane la uSathane njengoba sesikhulumile ukuthi uSathane usebenzisa ukufa as a mechanism yokusenza sisabe ukwenza intando kaNkulunkulu ngenxa yani yokuthi sithembisiwe ukuthi sinjani sizofa but lana uNkulunkulu ukhuluma ngabantu abancamela ukuthi ngisho noma bekuthiwa ngiyafa kunokuthi ngiphule ini na umthetho kaNkulunkulu bamnqoba uSathane ngani na bazalwane ngegazi lewundlu nangezwi ukufakazi babo kuthiwa abakuthandanga ini na bazalwane ukuphila kwabo in other words uma mabe sisafuna ukupreserve ukuphila kwethu ngoba sithi thina ngesiyenze intando kaNkulunkulu ngoba siba nezathu ezithize esizibekela zona ama excuses esiwabekayo sithi ngeke sikwazi ukwenza lokho uNkulunkulu uya understand ukuthi ngisenkingeni kanje angikwazi ukwenza lokho bazalwane kuthiwa labo abanqoba uSathane bazalwane kuthiwa abakuthandanga ini na ukuphila kwabo in other words bazalwane they understood lento esona ukuthi iyini ukuthi sono siyi selfishness ukuthi kufanele ngabe uyadlulisa awudlulisi because bazalwane lento yesono izoqeda ngokuphila kwethu and lento yesono bazalwane izohlukanisa noNkulunkulu angithi uNkulunkulu sichazile bazalwane ukuthi uthena ufuna siphile uSathane ufuna senjani sife ukufa kusihlukanisa noNkulunkulu uNkulunkulu afuna ukuhlukana nathi bazalwane kunomzalwane okhona la eminyakeni ewu10 mhlambe edlule sasikhuluma naye sixoxa ekhuluma ngencwadi ayisherayo ayifundayo le ncwadi le ithi uNkulunkulu ufisa ukuhlangana nabantu uNkulunkulu ufisa ukuthi abantu bambone njengoba benjalo but ngenxa yesono uNkulunkulu unjani uyasifihla bazalwane and futhi usifihla kufanele ngoba ngisho uma kuthiwa uyazama ukuziveza uNkulunkulu yakubona into abengasinayo kwenzekani bazalwane uNkulunkulu wathi ekhuluma efuna ukuziveza kuIsrael wathini wathuthumela wathi Moses asifuna ukuzwa uNkulunkulu ekhuluma nathi but sifuna thina ukuthi sizwe uNkulunkulu ngawe singazwi uNkulunkulu ekhuluma ngenxa yokuthiwa kwabo but uNkulunkulu engayifuni lento bazalwane uNkulunkulu ekuqaleni wayefika kuAdam noEva akhulume nabo face to face lento ayifunayo that is why uzoya ku chapter 14 weSambulo uverse 1 verse 5 ukhulunya ngo144,000 kuthiwa ke bami phambi kwani kwesihlalo sani sokukhosi ekhayizulwini phambi kwaBaba benegama lika Baba emabunzini nabo in other words bazalwane uNkulunkulu finally he achieves lento ayifunayo ukuthi abantwana bakhe babe phambi kwakhe bangamsabi bangamxwayi bangabhubhi futhi in his presence noma ebukhoneni bakhe and yona uNkulunkulu into ayifunayo bazalwane but iqala la bazalwane le uthi kule crisis esekuyona le nhlekelele esekuyona uNkulunkulu akhulume ngayo ukuthi lento esiyakuyona bazalwane siqonde ukuthi siyakuyini and siqonde ukuthi siqale phi nendawo bazalwane and yisiphi isinqumo efuneka sisithathe kulesikhathi sikusona now uthi ke na kubekezela kwabangcwele abagcina imiyalo kaNkulunkulu nokukholwa nguJesu Sambulo 14 verse 12 ubekezela kumnandi bazalwane kusekunjani ekuthiwa bekezela kusekunzima and uNkulunkulu uyaqonda ukuthi sikufuneka senze intando yakhe under umnzima obumangalisayo ubuhlungu obumangalisayo but kodwa kufanele sitholakale senjani bazalwane sithembekile uNkulunkulu inkinga lezi sibhekana nazo bazalwane sinenkinga manje siyashonelwa siyaguleka siswele sinentswelo sina zonke into ezihlukene uNkulunkulu is trying to train us uzama usiqeqesha uNkulunkulu ukuthi uma mase sifika kulesi sikhathi lesi bazalwane ekukhulunywa ngaso la singaba abantu abazonjani abazofuna ukuthi bavikele ukuphila kwabo ngenxa yokuthi bathole ama conveniences angaleso sikhathi but uNkulunkulu ufuna abantu abazobekezela bazalwane unhardship but ukubekezela kwethu bazalwane kubiza ukuthi simazi lo uNkulunkulu esimkhonzayo ukuthi ungubani uthi mawufuna uJohn 17 verse 3 uthi ke and this is eternal life lilo ukuphila kunaphakade ukuthi bakwazi wena uNkulunkulu the only true God and Jesus Christ whom thou hast sent
ukuthi le knowledge, le intimate knowledge yiyo ekwazi ukwenza ubekezele ngoba uyazana nomhlengwabo. But uNkulunkulu uma ngabe ungazani naye bazalwane, uma ungazani uNkulunkulu bazalwane, awukwazi ukubekezela. Konke okuzokwenzeka kuwena uzozama ukusindisa ukuphila kwakho ngenxa yezinto ezobe zenzeka kuwena. Uthi mabechaza uSamuel 21:8. Uthi kepha inle bazalwane amagwala. Igwala yini bazalwane? Yini umuntu oyigwala? Umuntu oyigwala bazalwane umuntu owenza noma yini akuthiwa kayenze ngenxa yokusatshiswa. And bazalwane siyasatshiswa namanje. Yabona manje bazalwane kukhona abazalwane kukhona abantu abangafuni ukuphuma ezintweni ezithize ngoba esatshiswe ngokuthi kuzokwenzeka into ethize uma bephuma kuzona lezo zinto. Ngoba uma ngabe leyo nto leyo ime ngabe ngamkhetha uNkulunkulu njengenkosi nomsindisi ngenza lento uNkulunkulu ayishoyo ngizofa. Engathi into enhle ukufa bazalwane. Yinto endala esazoqhubeka uJesu mengakabuyi. But thina kufanele sibe yini bazalwane? Amagwala. But kufanele sifunde ukuba nesibindi bazalwane, simnikwa uNkulunkulu isibindi ngoba siyamazi umhlengo wethu because siyamazi. And bazalwane ngalo ndlela leyo uNkulunkulu usibiza ngamaqhawe. That is why bayonika umqhele abangcwele. Umqhele lo represent bazalwane i-victory bazalwane, u represent iqhawe elinqobile. Unqobeni bazalwane. Unqoba uSathane. Wanqoba ububi bakhe. Wanqoba bonke akulethayo. Wama bazalwane. uNkulunkulu ekumisile ngamandla akhe. Noma uSathane ethini kuwena ekhuluma noma ikuphi akukhulumayo nawe. But wama uNkulunkulu. And bazalwane amagwala kuthiwa ke nabangakholwayo. Abanjani abangakholwayo bazalwane? Uthi uma ufunda ulokhuzana uHebrews 11 uchaza ngamaqhawe okholo. Kuyini ukukholwa bazalwane? Ukukholwa uma bechaza uHebrews 11 uyachaza ukuthi noma ungaboni lo uNkulunkulu akushoyo. Uma bese uNkulunkulu esenza amalokhuzana ama case studies ekhuluma ngoNoah bonke lamaqhawe okholo awuboni lutho. Kodwa yini onayo? Unokholo ngoba wena uthemba lo okhulumile. uNkulunkulu ethi kuNoah akha umkhumbi Noah kungakaze kunethe bazalwane. Imvula ingakazi ine. uNoah akhe umkhumbi in the middle of nowhere. Lo nto ayikhomba ukuthi uNoah wayenokholo ngenxa yokumazi lo owayekhuluma naye. Now into ithi bazalwane thina siyamkholwa noNkulunkulu ukuthi uma ngabe ngilahla lo msebenzi ngenxa yokukhonza uNkulunkulu, uNkulunkulu uyakwazi ukuthi angisustain noma angigcine lapho ngilahlekelwe lo ngilahlekele ngenxa yokukhonza yena. Uzokwazi noNkulunkulu ukwenza lokho. Umbuzo bazalwane kufuneke uzibuze wona ukuthi isinqumo engisithathayo noma bekuthiwa singilethela ini, ngabe uNkulunkulu uzohluleka yini ukungisustain kuyo yonke lento leyo. Kuthiwa nabangena nabanengekayo nababulali nezifebe nabathakathi nabakhonza isithombe nababonke abaqamba amanga isabelo sabo siyakuba sechibini elivutha umlilo nesibabuli okungukufa kwesibili. Yiloko bazalwane uSathane afunayo. Naye indaba uSathane ayifunayo la leto sikhuluma ngayo. Ukufa kwesibili bazalwane. Now uma ufunda isambulo 13 ngifuna sibheke kancane la isambulo 13 bazalwane. uNkulunkulu uma bekhuluma la lamavesi angafaka lapho ku slide. Icala sivule nje uverse elika 15 no 16. Kuya ku 17 ka mhlawumbe ufithi iBhayibheli lesizulu asifundele. Sanikwa futhi ukuba siwuphe umfanekiso wesilo umoya ukuze umfanekiso wesilo ukhulume senze futhi ukuba bonke abanokhuleki umfanekiso. Babula. No 16 no 17. Senze futhi ukuba bonke abancane nabakhulu nabacebileyo nabampofu
abakhululekileyo nabayizigqila bazibeke uphawu esandleni sabo sokunene noma ebunzwini labo ukuba ongabikho ongathenga nokuba athengise uma engenalo uphawu. Igama lesilo noma isibalo segama laso. Amen. Amen. Siyabonga. uNkulunkulu usifunda kwezilakhe. Amen. Labazalwane lamavesi esiwafundile la akhuluma ngesilo bazalwane izilo ezimbili kule chapter le chapter 13. Lezilo ezimbili kunesilo esiqhamuka emanzini bese kuba khona isilo esiqhamuka emhlabathini. Lesilo esiqhamuka emanzini siyachazwa ukuthi sinamakhanda ayisikhombisa sinempondo eziyishumi and kuthiwa sinomzimba wengwe sineenyawo zebhele and sinomlomo wengonyama. Lesilo lesi siyachaza ukuthi sashushisa abantwana baNkulunkulu iminyaka ezo42. Njengoba sishushisa abantwana baNkulunkulu kulezi inyanga lezi bazalwane kukhulunywa lana ngonyaka 538 uya ku1798 ngokomlando mhlambe ngelinye ilanga mhlambe nombrother sami kaMeli usewafundisa leyo part leyo. Then uthi mangabe lesilo lesi ngo1798 sithola ingozi. Then kwavuka esinye isilo sesibili lesekukhulunywa ngaso la manje. Lesilo sathola amandla esilo soqala ukuthi senza abantu bangakwazi ukuthenga bangakwazi ini na ukudayisa uma bengenalo uphawu lesilo. But before lenze lokho kuthiwa kufuneka kube khona ini image bazalwane noma umfanekiso wale na walesi silo lesoqala. Lesilo soqala uma uzithola kahle bazalwane njengoba kuthiwa sikhuluma into ezinkulu sikhuluma into ezimangalisayo. In other words sikhuluma into ezimangalisayo ngobani ngoNkulunkulu. So lesilo njengoba sazi ukuthi eBhayibhelini kusiprofethi saDaniel ukuthi isilo sirepresent umbuso. Umbuso lo umbuso obusayo but uhlanganise ukubusa nenkolo. So in other words lesilo sesibili kufanele sifane nalesilo sokuqala ukuthi sihlanganise ini na inkolo sihlanganise nani na nokubusa nombusazo. And siyabona bazalwane ukuthi njengoba sibuka lo mhlaba lo uma ufunda chapter 2 kaDaniel uthola laphana uDaniel enikwa isithombe lesiya sokuthi kuzoqala yiphi imibuso kulandeleni bese kufika kulo mbuso ogcina la ekuhlangene khona insimbi naye nobuka. Leyo mbuso lo segcineni urepresenta ilesi silo lesi sokuqala bazalwane. Lesi sithi mesithola ingozi uSathane wavusa lesi sibili ukuze sisebenze lesokuqala. And lesilo sesibili bazalwane ngifuna ukusizisho ukuthi umuphi lo mbuso lo umbuso bazalwane we-United States of America. Uma wesiqonda manje lesilo lesi ukhona into esiyenzayo manje bazalwane yokuthi sihlongoze imithetho ezomelana nentando kaNkulunkulu. In other words bonke abantu bazalwane njengoba sikhuluma nje they are being brought with decision point yokuthi bakhethe ukuthi bakhethane. Njengoba siqalile bazalwane sabheka umuva ukuthi kuyo yonke history bazalwane yabantu umuntu has always been faced ukuthi enze isinqumo between ukuphila okunaphakade noma ukufa okunaphakade. And uSathane ke uses lesilo sesibili ukuthi enze njani enze umfanekiso wesilo sokuqala and bese enza abantu bangakwazi ukuthenga bazodayisa. Now ngifuna sibuke bazalwane ukuthi lento le uNkulunkulu uthini ngayo. Because uNkulunkulu has to respond bazalwane kulento le ukuthi lento eyenzekalayo abantu uzobayekelela uNkulunkulu ukuthi babe sebumnyameni bongazi lutho yini na. But uNkulunkulu ayenza ngalonto bazalwane because of uthando. Uthi while lento ihlongozwa khona into esoyibheka ntambama bazalwane ethusayo. Angazi abazalwane bake bayizwe yini lento le ebizokuthiwa ke i-digital ID. Ukuthi lento lena ngizokukhona nevideo efisa unikhombisa yona ntambama la khona upresident wethu announce ayiqalanga la kuthina bazalwane iqale kulamazwe lawa esikhuluma ngawo noma in particular lelizwe lesikhuluma ngalo ukuthi uhlongozwa into manje ezokwenza wena ungakwazi ukuthenga ungakwazi ukudayisa. Ngiyazi manje lento ibuye ngathi into ekude bazalwane nathi but into eseduze. And uNkulunkulu ubize ama-adventists bazalwane ukuthi benze njani bahambise i-message yokugcina yokuxwayisa abantu ngalento le ezoqhubeka ukuthi angabe khona umuntu ozokuthola lolu phawu lwesilo athole ufa kunaphakade but abantu abaphili. But uNkulunkulu bazalwane
ukwenza leli bandla leli lama-Adventist yabo uma ufunda uchapter 12 weSamuel uzofunda uverse elika 17 uthi-ke uRahabu wamthukuthelela wesifazane wamuka wayolwa nenzalo yakhe labo kanjani abagcina ini na umyalelo kaNkulunkulu benani benofakazi bakaJesu Kristu noma ubufakazi bakaJesu. In other words bazalwane uSathane udile nalabantu ngoba labantu yibo abazoqwashisa abantu ukuthi yini le ayenzayo nayihlongozayo ukuze la time iyenzeka into abantu baNkulunkulu babe sebexwayisiwe ngalezi zinto ezokwenzeka. So uSathane utarget kakhulu labantu laba ekuthiwa ke bayintsali yalo wesifazane. And mabili ama characteristics abo bazalwane uNkulunkulu abanika wona. Uthiwa banani bagcina imiyalo kaNkulunkulu benofakazi bakaJesu Kristu. And uma ngabe uya bazalwane ku chapter 19 weSamuel uthi ke ubufakazi bakaJesu Kristu buyini na? Bumoya prophet. In other words, as we are looking at the prophets bazalwane labazalwane laba abazalwane abaniwe ukukhanyiso kwefuture abantu abangakwazi ukuthi baqonde izinto lezi ezokwenzeka baxwayisa abantu. And baxwayisa abantu ngani na ngokuthi uJesu uyeza maduze but ukubuya kwaJesu bazalwane kunama events ekufuneka alandele lawo akhunywa ngawo ku chapter 13 no chapter 14. Now uNkulunkulu bazalwane usinike lama messages njengebandla lentsali ukuthi ima prophecies bazalwane sikwazi futhi ukuxwayisa abantwana baNkulunkulu siqonde ukuthi yini ezokwenzeka sikwazi ukubaxwayisa. But asikwazi bazalwane ukuthi sibazise abantu ngento esingayazanga nathi. There is why uNkulunkulu efisa ukuthi lezi zinto lezi sizazi bazalwane siqonde ukuthi uNkulunkulu yini ayifunayo kuthina kulesikhathi esiphila kusona. Now le issue bazalwane yokuthenga nokudayisa ungayibuka wena incane engazi ukuthi yinto encane. Uyazi ukuthi uma ngabe sekuthiwa awukwazi ukuthengela izingane zakho ukudla awukwazi ukuziphilisa wena leyo nto ngiyazi ukuthi although kukhulunywa ngayo uyibukela kude uyicabanga ukuthi yinto ezokwenzeka mhlambe eminyakeni ezayo sengikade ngafa. We don't understand bazalwane ukuthi how close we are kuleyo nto leyo and how painful it is. Ibhlungu ngendlela emangalisayo lento ukuthi ungakwazi ukwenza lokho ngoba leyo nto leyo ibiza ukuthi izingane zakho mazilambe. And uma umuphi umzali bazalwane ofisa izingane zakhe zilambe ngenxa yokusaba bazalwane ngenxa yefiye uSathane ubingisile abantwana baNkulunkulu leyo nto leyo izokhoza ukuthi abantu bathathe isinqumo esirong uNkulunkulu angafuni ukuthi basithathe. So uNkulunkulu bazalwane namhlanje ufuna siyibandla lakhe sizibophezele emsebenzini wakhe. And yazi ukuthi akufuneke ukuze kube umuntu omkhulu noma uwazi into enkulu. Uyazi ukuthi entweni encane ongakwazi ukuyenza for uNkulunkulu. Ngisho uma kuthiwa incane kangakanani, ngisho uma bekuthiwa lo lwazi lo onalo oluncane uNkulunkulu uyakwazi ukusebenza ngalo. But kodwa uma ngabe siba novalo bazalwane ngoNkulunkulu wethu noma sibe ashamed noma sibe nokuzinyeza ngoNkulunkulu wethu sibe nokuzinyeza ngeqiniso esiphiwe lona ukuba masilihambise leyo nto leyo bazalwane yimbi kakhulu. Yimbi kakhulu uNkulunkulu ngoba uyabuka ukuthi uNkulunkulu yini ayenzayo. Yazi bazalwane ngikancane nje before siqhubeke uma ngabe ufunda ngokufa kwaJesu yabona uma ukulandela ihistory yamaRoma uma ngabe uzobulala umuntu ngokulengiswa uma ngabe ubheka umlando umuntu wayelenga esiphambanweni elengiswa engambethe lutho. Nenibona izithobe lezi siyibone zaJesu ukuthi uJesu mevezwe uvezwe enjani ekhaviwe la. Lento bazalwane ithi le nto leya umuntu olenge esiphambanweni ufuka kweyihlazo la khona ebekwe phakathi nendawo kwezulu nomhlaba okuchaza lo muntu lo akafuni umhlaba and nezulu futhi njalo alinjani alimfuni makafele phakathi nendawo kwezulu nomhlaba. Ukufa kwesiphambano yiloko bazalwane ngoba amaroma naye ekhole lo uNkulunkulu ukuthi bahlale ezulwini
And in this way babe lo muntu njoba eyisoni esingaka noma eyicriminal noma esigebengu makafe ngoba uzondiwe bazalwane uzondwe umhlaba uzondwe even nayizulu uqobolwana. There is our Jesus bazalwane ukufa akufa wafa ukufa kuyihlazo kanjani ngenxa yami ngenxa yakho. And uye lo Jesu obuyayo bazalwane uthi njoba ngikwenzele umuso omngaka ngakufela ngalendlela le ihlazo elingaka bazalwane. But yet kodwa uthola ukuthi umusa uNkulunkulu usushaya indiva bazalwane. uNkulunkulu noma encenga kangakanani encenga ukuphila kwethu ethi uNkulunkulu masishiye izono zethu size kuyena sizothola usendiso. Ukuthi ungakwenza wena lokho ubonwe yizwe lonke bazalwane ubuze bakho. Akekho bazalwane someone lekude ukwenza le nto leyo. But uNkulunkulu wakwenza. uJesu wakwenza bazalwane ngenxa yokusithanda. Ihlazo uJesu adlula kulona bazalwane lemangalisa. Ngenxa yokusindisa wena ngenxa yokusindisa mina bazalwane. So lo Jesu lo ubuyayo yiye lo usathane angafuni eze. Yabona njengoba sifundile uGenesis 3 verse 15 bazalwane uthi uGenesis 3 verse 15 ukukhuluma ngenzalo esifazane bazalwane. Usathane njengoba engafuni ukuthi uJesu eze wazama okokuqala wahluleka ukuthi uJesu eze okumvimba uJesu ukuthi eze. Kuloko kwesibili into afuna ukuyenza lento ayenza kuzamcolo. Ngoba zamcolo wayefuna ukucorrupta sonke isizwe ungasali umuntu bazalwane. Namanje ufuna ukwenza lento efanayo. And uyabona njengoba sibona umhlaba nje kanje bazalwane. Sazongena kubunye uma basibheka indaba ye corruption yenze emhlabeni. Ukuthi usathana ufuna sifike lezo point leyo. Ufuna sikhohle ukuthi yini uNkulunkulu asenzela yona. Ufuna sikhumbule kuphela lokhu okubi esikubonayo nokusabisa kwakhe ngendlela eziningi ehlukene. So uNkulunkulu bazalwane ekseni nje uyasikhumbuza ngoba it's more of a reminder le esikhuluma ngayo ngoba sifundile ngayo bazalwane ngaphambilini ezubrother sami kade ebeka ukuthi ama studies kade yenziwa la ukuthi uNkulunkulu bazalwane wants to prepare people abazokwazi ukumela. Umbuzo ukuthi uyena yini lo muntu lo uNkulunkulu ozomela uNkulunkulu wesikhathi esiphila kusona. Noma uNkulunkulu ufuna omunye umuntu yini. Ngoba wafelwa ngegazi leNkulunkulu. Wafelwa ngegazi laJesu bazalwane. Wafelwa ngegazi lenani eliphezulu. uNkulunkulu is calling us today bazalwane. Ukuthi masimkhethe uJesu nenkosi nomsindisi. Yazi ukuthi kunabazalwane abakhona abamaziyo uJesu. Abamaziyo uNkulunkulu. Akade bekhona nabakholwayo. But kodwa baya understand ukuthi kukhona into abayiyo engamele emelene noNkulunkulu. Isifiso sami bazalwane ukuthi sirenew ubudlelwano bethu noNkulunkulu. Amaphutha esiwenzile nezinto ezirong ezenzile uNkulunkulu simncenge ukuthi akasibuyisele kuyena. Akasibuyisele bazalwane even nangenhliziyo nangengqondo nako konke angasibuyisela khona. Mase uNkulunkulu aloba umthetho wakhe enhlizweni zethu. Ngoba bazalwane laba bazoma phambi kwesalo sikhosi laba bazoma bazalwane uJesu bebuya. Yilaba abanjani abanophawu lwaNkulunkulu emakwenzini abo. Luyini lo phawu lwaNkulunkulu ngoba olwesilo sisazongena kulona ukubheka. Bathola uNkulunkulu uphawu yini bazalwane? Uphawu lwaNkulunkulu bazalwane ngokusho kwencwadi yeSamuel 14 uthiwa igama likabani likaNkulunkulu. Yini esegameni bazalwane? Yini esegameni? Into esegameni bazalwane isimilo. So uNkulunkulu uthi lapha yana isimilo sakhe kumele sitholakala ke nendawo kuthina. Uthi lezo sivumelane nizosenza nendlela kaIsrael ngalezo insuku ngizakuloba ini na imithetho yami enhlizweni zabo ngiyifake engqondweni zabo bazalwane. Nayo uNkulunkulu into ayishoyo. Uthi into azoyenza leyo kuthina. But kufanele sivume bazalwane. Ukuthi uNkulunkulu ayenze le nto ngoba uNkulunkulu ngeke azazi asisindise ngenkani. Njobe yenza lapha bazalwane wasinika ihlahla embili uba sikhethe kuzona. Usinike ngini ihlahla embili bazalwane. Namanje uNkulunkulu usasinikela ama choices omabili bazalwane.
uthi uNkulunkulu asikhethe ukuthi sifuna ukwenza njani, but yena ngomusa wakhe uma sikhethe kahle bazalwane saba ne-desire, ngoba asinawo amandla okuzenzela konke uNkulunkulu akushona. But if we have a desire bazalwane, noma intshisekelo nokulangazelela ukwenza intando kaNkulunkulu, uNkulunkulu bazalwane uyakusenzela umusa, alobe umthetho wakhe engqondweni zethu, awubhale enhlizweni zethu. Ngaleyo ndlela leyo bazalwane sobe sithola ini na uphawu laNkulunkulu not uLesilo. Ngoba isilo naso njengoba linophawu laso nalo, uphawu lesilo nalo it represent i-character yesilo le esingayifuni bazalwane, ngoba sifuna uNkulunkulu ophilayo ekuphileni kwethu. Uma ufunda incwadi yaseGalatia bazalwane, engicela mhlawumbe sivule Galatia 2 uverse lika-20 uthi I have been crucified. Cela silandele kulama verses bazalwane, ama versions. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. uNkulunkulu bazalwane ufisa ukuhlala kuthina, but akakwazi ukuhlala bazalwane kusakhona mina enhlizweni zethu. Uthi uPaul mechaza la uthi ubethelwe kanye noKristu, and akusayena ophilayo, but ubani ophilayo bazalwane? uKristu. I-character bazalwane lesikhuluma ngayo kaNkulunkulu ekufuneka ibe sekuphileni kwethu, esingesikwazi bazalwane ukuthi senjani sisitholele yona, but uNkulunkulu uye ekumele asiphe le character le. But uNkulunkulu ufuna simncenge bazalwane ukuthi senzele umusa wonke esimcela ukuthi asenzele yona. Isifundo sethu bazalwane ngizocela ukusibamba lapho. Ngicele imibuzo mekhona noma mhlawumbe ama-comments mangabe ekhona before kwenziwe senze umkhuleko wokuvala isifundo sethu. Baba wethu osekhayizweni Nkosi, once again Father siyabonga enyawo zakho Nkosi, sibonga Nkosi uthando lakho olungaka Nkosi yami, usivezela lona Nkosi ezweni lakho. Oh Father, zinzima lezi khathi siyakuzona, Nkosi uthi uma unoziloba phansi ulobela thina Nkosi, wasichazela Nkosi ukuthi azikho isikhathi esifana nalesi Nkosi esiyakusona esake saba khona ngaphambilini. Okuchaza ukuthi Nkosi ukukholwa kwethu Nkosi yami kule ngafani nokukholwa Nkosi okujwayelekile. Kepha Nkosi siyazibona Baba ubuthakathaka bethu ukuthi Nkosi yami usathane usibambe ngento eziningi zasemhlabeni Nkosi. Uthando esinalo Nkosi ngabathandiweyo bethu, ama-traditions Nkosi yami namasiko ethu esiwabambelele kuwo Nkosi yami angasisizi. Uningi Nkosi yami ney'nkinga esibhekene nazo ekuzenza Nkosi esenza uba Nkosi yami singafuni ubuso bakho, okusenza Nkosi yami sibe novalo lokuzinikela ngokuphelele kuwena. Ngoba usathane ulethile ama-distractions amaningi ekuphileni kwethu. Kepha Nkosi yami siyabonga ukusikhumbuza ngento elotshiwe Nkosi ezayo, ukuthi Nkosi yami ufuna siphaphame Nkosi nema-events enzekayo, ingoba Nkosi uhlose ukusiqwashisa Nkosi bazivuke. Ngoba Nkosi yami kwenye inkathi sike silale kakhulu, uthi Nkosi izinto noma zenzeka Baba, kodwa singabi nomuzwa wokunikela ngokuphila kwethu kuwe. Siyakuncenga Nkosi yami emini nje singabantwana bakho uthi senzele umusa Nkosi. Inhliziyo zethu Nkosi usathane uzimanipulate kakhulu ngemizwa Nkosi yami nako konke okunye okudala ukuthi Nkosi noma usukhuluma nathi Baba singakuzwa kahle Nkosi, noma ukuthi uyazama Nkosi ukuncenga ukuphila kwethu sikushaya indiva konke Nkosi okukhuluma nokuphila kwethu. Kepha namhlanje Nkosi yami siyacela ukuthi uzwe umkhuleko wethu Baba, sikuthakasile nje Nkosi yami singalutho singazi lutho Nkosi yami. Kepha Nkosi yami siyacela ukuthi usiphakamise Nkosi yami umusa wakho, uba Nkosi ulobe ukuphila kwakho ekuphileni kwethu, ubhale Nkosi isimilo sakho Nkosi yami kwesethu isimilo, ukuze Nkosi yami sireflect i-character yakho. Namanje Nkosi yami abantwana bakho ezothamela inkonzo Nkosi yami evela umntwana wakho, siyacela Nkosi ukuthi nakhona ukuthi ube kanye naye, bakwazi Nkosi abantwana bakho sikwazi Nkosi yami ukuba sikuzwe ukukhuluma nokuphila kwethu,
noma Nkosi ama-instruments Nkosi ekabukeke ngazuthi aphakeme Nkosi yami, kepha Nkosi sithobeke kuwena Nkosi, sibe abantu abazobahambula Nkosi yami ukuthi sikwazi ukulalela ngisho uma kuthiwa i-message ivela Nkosi nanoma ubani. Siyacela Nkosi wenza umusa emini nje uze umkhuleko wethu Baba, usihlanze konke Nkosi ububi bethu ngegama leNkosi uJesu Kristu siyakhuleka, amen. Amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be just